Turabashuje nshuti mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Bamwe ni mwaramutse, abandi ni mwiriwe bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Turi ku minsi 6 y'ukwezi kwa gatanu n'akazi rimwe umwaka w'2024. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update y'amakuru abagezweho cyane dukunze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubundi ni naho turi buze kwibanda muri aya makuru yacu. Kaze rero muri aya makuru, reka tubagezeho imitwe igize aya makuru turi buze kurambura mu kanya. Muri Bitonga haravuga icwa ry'abasirikare bari mu itsinda rya FDLR, itsinda ry'abasirikare barenga 100. Nandi makuru atugeraho nuko hari byinshi bivugwa kuwita generale w'Abazalendo Mayanga. Turaza kubabwira amakuru ye. Naho ikindi gikomeje kuvugwa, turaza kugaruka ku bwitange bwa AFC ariyo M23 benshi bazi cyane ku izina rya M23. Naho andi makuru menshi aravugwa muri Minova. Muri Minova bakurikiranira ibintu hafi barasanga kuyifata ari byo bifite avantage, ari byo bifite amahirwe manini ku ruhande rwa AFC kurenza uko bafata umujyi wa Goma. Turaza tubabwire impamvu yabyo. Naho ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje gufasha leta kurwanya AFC. Ingabo za SADC zatangaje ko zigiye kwigaranzura M23. Naho mu gace ka Rumbishi haravugwa yishwa ry'abasirikare benshi b'Abarundi. Reka makuru yacu tuyahere muri Bitonga. Muri Bitonga hari ingabo za FDLR zaje zitanze musada muri kare gace ubwo haberaga imirwano ku munsi w'ejo bundi. Zari ingabo zigera ku 100 zaje zituruka mu gace bita Nzuru zitanze musada. Basanga ingabo za AFC cyangwa se intare za Sarambwe zabateza umutego. Abo bose uko baje nta numwe wasimbutse cyangwa se nta wahavuye yo kubara inkuru. Uko barijana bose barabarashe, ntihagira numwe usimbuka. Hari benshi yenda bavyita ko abantu bavuga amakuru bagashiramo kurunga umunyu cyane isukari cyangwa se haba harimo gukabya, ariko mu byukuri ingabo za AFC hari ukuntu zitoje kuba umwanzi uko yabageraho bose cyangwa se umwanzi aho yaza ava hose agasanga bamuteze yambushe. Bafite ubushobozi bwo kuba ntawe barasha ngo bahushe. Mu byukuri baba bafite ibikoresho bibafasha kudahusha umwanzi cyangwa se za ntwaro bita ngo ni za mudahusha. Rero izo FDLR zaraharasiwe bikomeye ku buryo nta wahavuye wo kuvuga n'inkuru. Andi makuru, hari amakuru atugeraho yavugaga kuko wita General Mayanga yaba ngo yaguye muri kare gace kaza Bitonga, ariko twaje kubikurikiranira hafi cyangwa se imboni zacu zatubwiye kuko General Mayanga akiriho atarapfa. Rwose hari byavugaga kuko General Mayanga yaba yaraguye muri biriya bitero zo muri kare gace iriya muri axe ya za Minova, ariko amakuru twabaje kandi dufitiye gihamya nuko General Mayanga akiriho. AFC cyangwa se M23 bakomeje kugaragaza ubutware mu rugamba bamazemo iminsi bahanganye n'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babyo. M23 yagaragaje ikintu cyo kudacika intege
hari byinshi byari kuyica intege. Mu by'ukuri murabizi ko umujyi wa Goma hakomeje kubera ubwicanyi. Mu mezi yashize hari ubwicanyi bwabaye buvugwamo abantu bagera kuri 300. Abaturage barahaguruka baja mu mihanda bamagana ingabo za M23 babashinja kwica abo bantu baguye mu mujyi wa Goma, ariko M23 ntiyacika intege, ahubwo ishiramo imbaraga n'umurego wo kubohora uduce, wo kurenganira abaturage, wo guproteja abaturage. Mu by'ukuri murabizi ko uduce tugenzurwa na M23 abaturage barabaririmba, nta yindi ndirimbo baririmba, ni amahoro, bararyama bagasinzira, barakora imirimo yabo yose, nta nkomyi ibari imbere. Mu by'ukuri icyo kintu cyatumye M23 abaturage bakomeza kuyiha amanota, ndetse ikindi noneho kiri gukurikiraho, bamwe bajaga mu mihanda bayamagana ko ariyo iteje amapfa muri Goma, cyangwa se bayishinja bagendeye ku binyoma leta ishinja, bakavuga ko M23 iri kwica abantu, ahubwo bayigarukiye bitewe n'amakuru bahabwa n'amazone irebwa n'abaturage bari mu duce tugenzurwa na M23. Mu by'ukuri harageze aho abaturage bari mu mujyi wa Goma basabisha ko intare za Sarambwe zabagoboka zikaza kubakiza akarengane bakomeje gukorerwa na leta na wazalendo bari hariya mu mujyi wa Goma. Rero turashimira AFC ikomeje kugaragaza ibikorwa byiza by'ubutabazi, kandi barakora kinyamwuga rwose. Tugendeye ku bice byinshi bagiye bafata, bigaragaza kuko ari abantu batojwe igisirikare kandi bafite n'ishaka ry'ubwoko, batarobanuye. Kominote zose zo muri Kongo zifashwe kimwe mu duce AFC iyoboye. Reka tubabwire uko muri Minova byifashe, nuko ikigiye gukurikiraho, inzira zose zija muri Nord Kivu, ari inzira zija mu mujyi wa Goma zimaze gufungwa. Bamwe mu dukesha amakuru yacu batubwira ko bigoye cyane, ahubwo biravantaja M23 kugufata Minova kurenza uko yafata umujyi wa Goma. Ati ni gute biteye gufata Minova, noneho inzira yari isigaye ikoreshwa na leta igemura imbunda n'amasasu n'ibindi bikoresho bigiye bitandukana, nuko yabifunzwe. Yewe no gukoresha ikirere tibizakunda. Mu gihe Minova isa ni yafashwe n'intare za Sarambwe, biragoye ko hari ubufasha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari musada batanga mu gace akariko kose, bitewe nuko hariya hagoswe. Makuru ejo twababwiye ko ingabo z'abarundi zigera kuri 450 zigoswe, ndetse kubera kubura uburyo bahunza imbunda zikomakomeye bagiye bazitwika. Rero ukabona ubu ingabo ziri mu mujyi wa Goma, inzira cyangwa se abaturage haramutse habaye intambara, inzira zazisiganye ni kuri Petite Barriere na Grande Barriere. Iyo nzira ni inzira yo mu Rwanda, kandi uko bimeze iriya nzira yo mu Rwanda ubu nyine uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifasha u Rwanda, mfashe nk'abanzi, yewe banabashinja gufasha M23. Rero umuntu akibaza ukuntu bazahungira hariya. Tunabibutse ko ubusesenguzi bw'uburyo hari ahantu hafunzwe cyangwa se uko situation imeze ubu nyine, ubusesenguzi twagiye kenshi tububagezaho, none rwose ibyo twababwiye uko biragenda biba. Ni ukuvuga ngo inzira ihari ni inzira y'ikirere, kuko iyo amazi deja yamaze gufungwa. Naho ikindi M23 ikomeje gukora ni ukohereza amabisi atwara impunzi nanone asubiza mu mazone bagenzura cyangwa se mu duce tugenzurwa na M23. Ingabo za SADC nanone zatangaje yuko ngo zigiye gukora igitero simusiga ngo kikarandura burundu AFC cyangwa se intare za Sarambwe, ngo ni mu gihe babashinja ko aribo baba barateye ibisasu mu kambi ya Mugunga, ibisasu byishe impunzi zari zahungiye hariya Mugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma.
SADC yatangaje ko igiye kurwanya M23 hasi no hejuru paka itsinze, yirukanye, ikabakura hariya ikabambura n'uduce bamaze igihe barafashe. Reka tubabwire andi makuru ava mu gace ka Rumbishi, nuko ingabo z'abarundi zahakubitiwe mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi. Abarundi rwose barabarashe hafamo benshi ndetse bafatamwo matekwa. Amakuru atugeraho aremeza ko hapfuye abarundi 25, matekwa zafashwe ni 5. Ibikoresho, imbunda za gisirikare, amasasu byahafatiwe byo ni byinshi ntibigira umubare. Reka dusoreze amakuru yacu ahangaha tubibutsa gukanda subscribe, gusharinga ibiganiro byacu, kulayikinga, mwaduha na comment, ni mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho ku gihe. Mugirihe ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.